¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo con el Cristo de la gloria. Vamos a leer una porción de la palabra. Alléluia. Nous pourrons lire une portion de Gloria la a parole Dios. là. En Lucas 2, Dans Luc chapitre 2, del 26 al 38. depuis dans 26 à 28. Gloria a Dios. Y mientras lo busca, siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alléluia. Santo eres, Dios. Alléluia. Gloire à Jésus. Lucas 1, perdón. Luc chapitre 1er, plutôt nous dit. Si no lo tengo mal esto aquí. Alléluia. Santo eres, Dios. Glorifica su nombre. Alléluia. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Alabanza a Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Grande y bondad, Jehová. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Santo eres. Maravilloso Señor. Grande y bondad, Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Digno bondad, Señor. Amén. Lucas 1, del 26 al 38. Luc chapitre 1er, depuis dans 26, arrivé dans 38. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará entre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar por la palabra. Alléluia. Seigneur. Padre celestial, continuamos delante de tu trono de gracia, Dios soberano, para exaltar, para glorificar tu santo nombre, mi Dios, reconociendo que tú eres digno, reconociendo que tú eres real, reconociendo que tú eres un Dios verdadero, reconociendo que tú eres el Dios de vivo, Padre celestial. Oh, recibe la alabanza, recibe la gloria y recibe la honra, mi Dios. Oh, Padre, tú conoces cada pensamiento, mi Dios, en esa noche. Oh, tú conoces si cada pensamiento están aquí atentos con una ansiedad para recibir de ti. Oh, tú conoces si cada pensamiento están divagando y están contrario al tuyo, mi Dios. En esa noche derrama tu misericordia, Dios. Derramas tu misericordia a cada uno, mi Dios, de nosotros. Y visita a tu pueblo, visita nuestras vidas, mi Dios. Solo una palabra tuya
tuya, mi Dios, puede cambiar la situación, Dios. Escudriña cada corazón, liberta cada alma cautiva, liberta cada mente, mi Dios, y cualquier enfermo que pueda estar en medio de nosotros, mi Dios. Ay, mi Dios, ten misericordia, mi Dios, y envía esa palabra de sanidad, Padre Celestial. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Dios. Glorifica y honra tu palabra a través de esta sierva inútil, mi Dios. Oh, mi Dios, te necesitamos, Dios. Llévate toda incredulidad, llévate toda frialdad, mi Dios, y unge a tu pueblo, visita a tu pueblo, mi Dios, atando toda obra de la tiniebla que se quiere interponer, mi Dios, en cada palabra que tú tienes para cada uno hoy presente, Dios. Y a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, y te doy las gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Mis hermanos se pueden sentar, pero no se sienten arriba de la alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Santo y poderoso Él. En esta noche, yo voy a predicar bajo el tema: no interrumpa el proceso de gestación de Dios en tu vida. No interrumpa el proceso de gestación de Dios en tu vida. Cuando nosotros estamos hablando de gestación, nosotros estamos hablando de la palabra, que significa que es un proceso de elaboración y formación de una cosa. Es un periodo de preparación y elaboración de algo. Cuando nosotros escuchamos la palabra proceso, es acción de ir hacia adelante. Significa avance. Proceso significa marcha. Proceso significa progreso. Significa desarrollo. Un proceso tiene un periodo de tiempo. Tiene que tener un comienzo y tiene que tener un final. Un proceso tiene que conducirse hacia un fin específico. Amén. Si usted salió de su casa, usted estaba durante un proceso en el camino que lo trajo a un lugar específico. Amén. Cuando nosotros escuchamos la palabra interrumpir, es impedir a alguien que continúe lo que estaba haciendo. Sí. Yo estoy predicando y el hermano Axel me está interrumpiendo y él no espera que yo termine mi palabra. Va a haber una mala interpretación. Si él no espera que yo termine para él escuchar bien qué es lo que yo voy a decir, ¿qué él puede decir si él no me escuchó? Amén. Si nosotros estamos conversando y viene el hermano Ángel y nos interrumpe, nosotros después no vamos a saber, muchas veces pasa, dónde fue que nos quedamos en nuestra conversación. Pero interrumpir impide a la persona continuar su proceso. Amén. Gloria a Dios. Para cada cristiano, Dios tiene un proceso de desarrollo, de elaboración, un plan
un plan de formación y preparación, de hermano. formation et puis préparation tout frère. Cuando el ángel de Dios Là que ange bon Dieu, él se le presenta a María, là qu'il te présenté devant Marie, él le presenta il présenté el plan de desarrollo plan développement que Dios tenía para que ella bon Dieu te gain pour lui y para la criatura et puis pour créature que ella llevaría en su vientre. qui était dans ventre Marie. Pero el ángel de Dios Mais ange bon Dieu no le especifica pas spécifié que durante ese proceso de que dans le formación, moment pour ces formations ça de gestación que Dios tiene para ella, c'est ça que bon Dieu gain pour Maria, para José pour Joseph y para el et niño, puis pour petit garçon en tout. él no le especifica los riesgos, Il pas spécifié. él no le especifica las consecuencias, Il pas dit qui conséquences. él no le especifica Il pas spécifié. que ellos iban a estar inconfortables. Il prend à l'aise ou bien confortable. ¿Dónde nació Jesús? Qui côté Jésus fait? Él no nació confortable, Il pas fait dans Amen. une place qui confortable. que iban a haber huida. Ou bien tu as alguien on courir, on sauver. Ellos tuvieron que salir Tu as corriendo besoin de sortir, prendre courir, del lugar donde estaban sortir côté où tu es, porque Herodes parce que roi Hérode mandó a matar voyait al tuer a todos los niños. tout petit garçon. Él no le Il especifica pas spécifié que iban a haber lágrimas en sus pour vidas. alguien de danger dans lui-même. Él no le especifica Il pas spécifié que iban a haber maltrato en su que vida. va maltraiter. Él no le Il especifica pas spécifié que el niño, que petit garçon ça, cuando él sea grande, dès qu'il vient grand, iba a ser crucificado, il va le crucifier, iba a ser muerto. il va le mourir. Él no le especifica las Il pas consecuencias spécifié conséquences durante su proceso de dans formación le moment de procès formation ça, de la carrera dans course là, que ellos tenían que que correr. vous te pour courir. Amén. El ángel sí le Les especifica anges là, oui, te spécifié. quién era el niño Qui est petit garçon y ailleurs, qué iba a ser el niño, et puis qui ça petit garçon pero va aller. no le especifica los riesgos. Mais il pas dit aucun risque. Cuando usted y yo Là que vous avec moi, vinimos a los pies de les nous Cristo, venons dans pied Jésus-Christ, nosotros aceptamos a Cristo, nous accepter Jésus. ¿verdad que sí? Vraiment? Pero habían cosas en nuestras vidas Mais tu as des bagages dans la vie, non? que Dios tenía que transformar y Bon, cambiar tu besoin de transformer yo, et puis changer. Yo. durante el proceso Devant procès ça, en la vida del cristiano. dans la vie chrétienne. Si la persona que nos predica C'est un monde ça qui prêche el evangelio l'évangile. nos dice Il dit non, cuáles son las qui ça consecuencias qui ces conséquences là? o no la consecuencia que nosotros teníamos que entregar Nous-mêmes nous avons besoin de remettre nous para Dios formar nuestras vidas. pour bon Dieu former la vie nous. Yo creo que nosotros Donc quoi que nous-mêmes, hubiésemos dicho, c'est capable ou bien peut nous dire déjame así, que quittez-moi comme ça porque así yo estoy bien. parce que c'est comme ça me Amén. sens bien. Pero cuando se nos presentó el evangelio, Mais là que nous présentons nous l'évangile, se nos presentó, nous présentons nous lui, Dios liberta, bon Dieu libéré, Dios sana, bon Dieu guéri, Dios bendice, bon Dieu béni, Dios sana, bon Dieu guéri. pero durante todas esas Mais devant cosas toute bagaille ça yo, es para creer, c'est pour quoi? es para C'est formarnos, pour former, yo. es para dejar nuestro yo, C'est pour faire es moi-même, para depositarnos en la mano de pour Dios. nous déposer nous dans main bon Dieu. Porque para Dios hacer todas estas Parce que pour cosas, bon Dieu dans toute bagaille ça yo, nosotros tenemos que entregar, nous devons remettre, nosotros tenemos que nous creerle. devons gagner confiance. Amén. Cuando José supo Là que Moïse était, que María estaba embarazada, là que Marie était enceinte, él comenzó il était commencé a planificar à planifier su propio plan de desarrollo, un plan de développement. de cómo él iba a proceder, Comment il va procéder? de cómo él iba a hacer la Et cosa. comment bagaille ça il va le faire? El ángel de Eh Jehová bien, Jean Jéhovah, se le apareció en sueño il paraît dans un rêve. y le Et dice, puis il dit, lui, no, José, non, Joseph. no, José, Non, Joseph. no es como tú C'est quieras pas que Jean y voulait, no es como tú c'est pas piensas Jean que pensait, las cosas se van a bagaille hacer. il va le faire. Tú la vas a tomar a Il María va le prendre Marie. y tú vas a ir con ella. Et il va le Amén. prendre. José quiso Et Joseph te voulait. dejarla en Il secreto te voulait quitter Marie en secret para no divulgarla. pour lui pas sortir honte. Quiso traer Parce que su propio plan c'était propre plan pâle. contrario Le contraire, al que Dios tenía. c'est ça que bon Dieu te gagne pour lui. Amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Pero José tuvo que actuar Mais Joseph a besoin d'agir conforme al plan de desarrollo de Dios. selon plan développement bon Dieu. Tuvo Il a besoin que dejar su yo, de quitter propre tête là, su propio conocimiento propre connaissance li, y poner et puis mettez ça. los conocimientos que Dios quería que él quería que tuviera. Que connaissance bon Dieu a besoin faire pour lui. María Et puis Marie, no le preguntó al ángel de il Dios va poser aux anges bon Dieu question. cuáles son las Qui ça consecuencias, qui des conséquences yo, dificultades, difficultés yo, riesgos bien risque que yo, yo que moi-même o nosotros vamos a pasar. nous pour nous passer là-dedans. ¿Cuáles serían las Qui ça consecuencias? qui est capable de conséquences? Solamente Seulement María dijo, Marie dit, heme aquí, mais moi là, heme aquí tu sierva, mais servant toi là, heme aquí tu mais sierva, servant toi là, que el Señor haga que le Seigneur a fait conforme selon a la palabra parole là. que ha dicho para su Les gens sierva. qui voulaient dire, María servant toi. Marie no presentó obstáculo. n'est pas présenté aucun obstacle. Ella no preguntó N'est pas posé aucune question. cuáles iban a ser los Et qui beneficios ça qui prend ces bénéfices y là? cuáles iban a ser los riesgos, las consecuencias que yo iba a Qui ça pasar. qui te prend un risque et María conséquences va le solamente passer? dijo, Marie seulement lui dit, he aquí tu mais sierva, servant toi là, he aquí tu mais servant sierva, toi a là, conforme a tu palabra. selon Amén. parole. En tu proceso de Et gestación, bien dans le procès de gestation ça, por la cual Dios te está pasando, pour ça qui m'a passé, hein, tú le puedes decir como on va María, dire, tant que Marie, he aquí tu sierva, mais servant toi là, he aquí tu mais siervo, serviteur hágase là, eh conforme bien faire según tu palabra, ça selon parole, según tu plan, selon plan, según tu desarrollo. selon développement. ¿Qué tú tienes para mí, Dios? Qui ça pour moi, bon Dieu? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mi vida Qui ça qui c'est plan qui pour la vie? durante que yo esté en este mundo? Dans le moment que moi dans le monde ça. Gálatas 2:20 dice, Galates 2, verset 20, il dit, con Cristo soy justamente crucificado ensemble avec Jésus-Christ, moi crucifié, y ya no vivo yo, qu'on y a c'est pas moi qui vive encore, mas Cristo vive en mí. mais Jésus-Christ, c'est Christ qui Y vive lo que dans moi. vivo ahora en la carne, Parce que ça m'a vu qu'on y est encore ça, lo vivo en la fe m'a vu dans la foi, del Hijo de Dios, dans Jésus-Christ, petit bon Dieu, en la cual me amó et dans ça que moi relais, y se entregó a sí mismo por mí. et puis moi remettre lui peut-être moi. El ser humano Eh bien, l'homme siempre ha querido formarse, toujours voulait former, educarse por sí solo. éduquer pour propre tête. Así yo soy, C'est comme ça, moi c'est moi, así yo c'est pienso, comme ça me penser, ese es mi carácter, c'est ça qui c'est caractère, así yo nací c'est comme ça me fait, y así yo me quedo. et puis c'est comme ça m'a prêté. Pero cuando una Mais là persona qu'il y a un monde, viene a los pies de vient dans Cristo, le pied Jésus-Christ, tiene que cambiar esa mentalidad, il besoin hermano. changer mentalité ça. Si quiere una S'il veut une transformación transformation en su dans vida la vie, de parte de de Dios, partie de Dieu, tiene que cambiar esa mentalidad. il besoin changer mentalité ça. Amén. Porque aunque el momento Parce que même si dans un moment, y las les circunstancias circonstances nos quieran impulsar nous voulons pousser para que actuemos pour nous agir conforme al viejo hombre, selon un ancien homme, non? hay que aplicar Gálatas Eh bien, 2:20. nous devons appliquer Galates chapitre 2, verset 20. No es fácil, Ce n'est pas facile. pero en cada Mais dans chaque circunstancia, circonstance, en cada momento, dans chaque moment, tenemos que dejar nous devons laisser que tomber. Dios dirija nuestras Nous devons vidas. laisser bon Dieu diriger la vie. Tenemos Nous que aplicar Nous devons appliquer Gálatas 2:20. Galates 2, verset 20. Aunque el viejo hombre Même si vieux homme, non, se quiera levantar même si vieux monde, ça livre lever en encore. cualquier Dans circunstancia, n'importe circonstance, ya no vivo yo, on y a, c'est pas moi qui vive encore. Cristo vive en mí. Mais c'est Christ qui vive dans moi. Dios, Bon Dieu, para cada cristiano, pour chaque chrétien, tiene un plan, il y a un plan, tiene un il y a propósito. un but. Satanás, Satan, que el Señor lo qui s'est reprenda, rechassé la soeur, él también tiene un plan de gestación lui-même, tout il y a un plan de gestation para cada persona ahí afuera. pour chaque monde qui est dehors. Él tiene un plan de desarrollo. Il y a un plan de développement. Amén. Pero el proceso de gestación de Mais Satanás dans le procès Satan, ça, siempre serán antónimos. toujours il y a un
Antónimo es Ils contrario, ont le contraire. contrario a la palabra de Dios. Toujours qu'ils ont le contraire à la parole de Dieu. La palabra de Dios dice obediencia, Parole bon Dieu dit obéissant, bien Satanás obéi, dice mais desobediencia. Satan dit désobéir. La palabra de Dios dice no robe, Bon Dieu, parole bon Dieu dit pas voler, Satanás dice roba. mais Satan dit Amén. voler. Satanás Satan siempre va a ir contrario a la palabra de l'a Dios. toujours venu contre parole bon Dieu. Siempre su palabra van a ir contrario a la palabra de Parole il y a Dios. toujours là contre parole bon Dieu. Juan 10:10 dice, Jean 10 verset 10 dit el ladrón vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jean 10 verset 10 il dit les voleurs à venir c'est voler, les vins volant. C'est tuer, les vins tuer, c'est détruire, les vins tuer. C'est ça, c'est les vins fait. Moi-même, moi vin pour moun ka gain la vie et puis pour yo gagner en quantité. Satanás vino Satan vini para él matar tus pour sueños, tuer rêve, tu familia, famille ou yo, tu paz, et la paix, ou, qu'est content, tu esperanza. espoir. Ou. Satanás vino Satan vini para él matar tu alma pour tuer l'amour y tu amor. et puis pour tuer l'amour. Satanás vino para Satan robarte vini pour voler tu dignidad, et dignité ou, para robarte pour voler tu comunión con Dios, communion avec bon Dieu y él lo usa et puis l'utiliser por medio de entretenimiento par moyen d'entretien yo. que aunque sean insignificantes, Et ça que vous pensez qui pas signifie rien, hein, pero está destruyendo muchos mais cristianos, l'a détruit en pile chrétien, está entreteniendo muchos li cristianos metni en pile chrétien por medio de la par televisión, moyen de télévision, por medio de su par trabajo, moyen de travail là, por medio del par teléfono, moyen de téléphone, amén, por medio de los estudios. par moyen de études. Satanás vino para robar Satan vini pour voler tu salud, et santé ou, tu finanza, finance ou, tu fe, la foi ou, tu confianza, confiance ou, tu dignidad como hijos de Dios. dignité ou comme Amén. petit bon Dieu. Satanás vino para Satan vini pour destruirte, détruire, para destruir tu vida pour espiritual, détruire la vie spirituelle, ou, para destruir tu vida pour física, détruire la vie physique, para ou, destruir pour détruire tu vida mental, la vie mentale, ou, para destruir tu pour familia, détruire famille ou yo, para destruir tu cuerpo con pour enfermedad. détruire corps en bas maladie. Para eso vino Satanás. C'est pour ça Satan Y vini. ese es el plan de Et puis c'est ça Satanás qui c'est plan Satan para cada ser humano. pour chaque monde. Ese es su plan Ça c'est plan li de desarrollo de développement para cada gente. pour chaque monde. Amén. Satanás cuando se presenta, Satan là qu'il présenté, él siempre va a presentarse il a toujours présenté lui como un ángel de tant luz. un ange de lumière. Pero al Mais final, à la fin, su plan plan lui conduce a muerte, conduit dans la mort, conduce para destruir, conduit pour détruire, conduce para robar conduit pour y voler, va a conducir para matar. conduit pour tuer. Cuando él se presenta, Elle présenté, él no se presenta como il destructor, va présenter comme destructeur. él se presenta como ángel de Mais il luz. présente comme un ange de Amén. lumière. Pero al Mais final, à la fin, todo aquel que le tout le siga monde qui suit lui, va a ver la il y a consecuencia. pour conséquences là. Gloria a Dios. El proceso de gestación de Dios para sus hijos, Et pour ces gestations, bon Dieu, pour petite Lia, para la humanidad, pour l'humanité. vamos a verlo en Isaías 55, 8, 9. On va regarder ça dans Gloria Isaïe a Dios. 55, 8, 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías 55, 8 y 9. Isaïe 55, Isaías Verset 8, 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. verset 8 là dit, l'idée pam, pas même avec l'idée pas non. Chemin pas nous, pas même avec chemin pam. C'est Seigneur même qui dit ça. Même Jean ciel là bien loin en haut la terre, c'est comme ça l'idée pam bien loin en haut l'idée pas nous. Chemin pam bien loin chemin pas nous. Vamos a leer Jeremías 29, 11. Jérémie 29, 11. Jeremías 29, 11 dice,
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Il dit dans verset 11, Jérémie 29, c'est moi qui connais ça me gagne dans tête moi pour nous. C'est moi-même Seigneur qui parle. C'est bien nous moi t'a vle ouais. Pas malin nous, mais moi t'a vle demain nous joindre ça n'attend là. Amen. Gloria a Dios. Aquí nosotros vemos Et là nous que el proceso de desarrollo de Dios para nuestras vidas procès de développement bon Dieu pour la vie nous. son para bien y no para mal. C'est pour bien mais c'est pas pour mal. Son para paz. C'est pour la paix. Es para bendición. C'est pour bénédiction. Amén. Aunque al principio Même si dans le commencement, no se muestre il fácil. n'est pas montré Aunque facile. durante el camino Même là dans le chemin, vengan muchas il y a dificultades, en pile difficulté yo. vengan consecuencias, Vini conséquences. vengan Vini tribulaciones. tribulation yo. Dios dice, Bon Dieu dit, los pensamientos para mí, para con ustedes, pensez me gagner pour nous-mêmes, es para bien, c'est pour bien. no para mal. C'est pas pour mal. Son para C'est prosperidad, pour prospérité. es para vida. C'est pour la vie. Amén. En cada proceso Dans chaque procès, que Dios tiene para nuestras le vidas, bon Dieu gagne pour la vie, non? siempre va a comenzar A toujours commencé en victoria, en victoire. aunque nosotros no lo vemos, Même si nous pas ouais, pero va a comenzar en mais victoria, toujours hermano. commencer en victoire, frère Samuel. Cuando José, Là que Joseph, sus hermanos lo vendieron, là que frère yo te vendu, Dios hizo bon Dieu faire que José pasara por todo ese proceso. que Joseph te passé dans tout procès Era ça. para yo. formar la vida de C'était pour José. former la vie Amén. de Joseph. Era para cambiar su pensamiento, quizá C'était pour changer en pensée le peut-être su carácter caractère li, para lo que él ya le esperaba al final. pour ça qu'il est attend à la fin hein, Él sabía cómo actuar. pour te connaître comment capable agir. Durante su proceso, Et bien dans le moment procès là, yo me imagino moi imagine que Dios actuó que bon Dieu agit con su propio hombre, et il agit avec propre l'homme li, con su ego. avec propre tête pâle. Quizá trató con muchas Il cosas s'agit de traiter avec un pile bagaille que al et final à la fin que Dios lo bendijo que bon Dieu bénit. y él vio a sus hermanos, Eh bien, yo te un frère yo vend li, ¿cuál fue su actuación? comment il te agi? Él pudo haber dicho, Il est capable de me dire yo estoy gobernando, moi-même cap gouverner. ustedes necesitan de mí, Eh bien, nous-mêmes nous besoin moi. y como ustedes a mí me Eh vendieron, bien, comme nous te vendons y moi, por todo lo que yo pasé, de tout ça me passe ahora yo, yo me la voy a de quitar. pour y a c'est moi-même qui va le retirer. Pero durante su proceso, Mais dans le moment procès là, Dios trató con su humildad. bon Dieu traité à humilité. Dios trató ya con él mismo Bon Dieu traité avec propre tête. que él no hizo ya su voluntad, Il pas de faire volonté. sino como Dios lo formó. Mais Jean que bon Dieu te formé. Amén. ¿Cuál fue el trato ya de José para con sus familias, para con sus hermanos? Comment Joseph te traité avec frère yo, famille yo? ¿Cómo fue? Comment ça t'est passé? Él no actuó Il pas agi conforme a él mismo, selon propre tête pâle. sino conforme a todo el proceso Mais selon à tout procès ça yo, de formación que Dios hizo des formations que bon Dieu te fait durante su vida, devant la vie pendant ta vie. por todo lo que él pasó. Dans tout ça t'est passé. Amén. Durante el proceso de formación Devant procès formation ça de María, de Marie. María podía haber interrumpido ese proceso, Tu es capable d'interrompre procès ça. pero María Mais Marie, lo soportó. il était supporté ça. María le podía haber dicho a Dios, Marie était capable de dire bon Dieu. aleluya, gloria a Dios. Alléluia. Así tú me llamas que yo soy muy favorecida. C'est comme ça où elle est. Moi je veux en pile faveur. Así tú me Eh llamas bien c'est comme ça où elle est. que yo soy bendita entre todas las Eh mujeres. bien moi c'est une femme qui bénit parmi toutes les femmes. Así tú me dices que tú estás conmigo C'est comme ça que vous dites que vous y ensemble avec. mira todo lo que yo estoy Eh pasando. bien regardez dans tout ça m'a passé là. María Marie, podía haber reclamado a tu Dios. es capable de réclamer bon Dieu. Si tú me dices Si vous dites moi que yo soy bendita que moi béni entre todas las mujeres, parmi toutes les femmes. a eso es lo que tú llamas bendición, Eh bien c'est dans Dios. ça que vous béni dans bon Dieu. Si a mí tú me Si dices moi-même vous dites que tú estás conmigo, que vous ensemble avec moi. ¿por qué yo estoy pasando todas estas Pour que ça cosas? passe dans toute bagaille ça Amén. yo. Y
durante nuestro proceso de formación eh bien, dans le moment prochain, nous de que formation, Dios nous, tiene para nuestras que bon vidas, Dieu voulait pour la vie, nous, van a pasar todas esas cosas, hermano. à passer dans toute bagaille ça, frère. Cuando uno, Là que yon moun, es decir, ya la formación no es fácil. veut dire, formation pas facile. La formación Formation, implica li sacrificio. demande sacrifice. Formación Formation, implica entrega. li demande pour remettre. Formación Formation, significa veut dire someterse. soumettre. Y no todo el mundo quiere Mais c'est pas someterse tout le monde qui veut soumettre. a un desarrollo, Jusqu'à présent, dans un développement, a un progreso. dans un progrès. Toda la persona Tout le monde quiere hacer veut faire. como mejor le convenga. Et gens que ça avantageux. Cuando una persona Là que yon moun, está siendo formada, li a formé muchas veces plusieurs fois, dice, no, espérate, il dit non, faut entendre moi. porque esto yo no lo soporto, Parce que ça, moi-même, on va supporter. esto no es para mí. Ça, c'est pas pour moi. Y se desvía Et puis, il dévie. e interrumpe Il interrompt su proceso pour cela. de Des formación formations para crear pour créer, su pour quoi? propio plan Et pour plan, li, de formación, de hermano. formation, frère. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Grande tú eres, Dios. María, Marie, José, Joseph, no interrumpieron ese proceso pas interrompre ça. porque ellos Parce confiaban, qu'ils étaient confiés. porque ellos tenían fe Parce qu'ils étaient la foi. que aquel que le prometió al Dans le principio monde qui te promet depuis le commencement, iba a et cumplir puis il va accomplir su promesa, les promesses, li, su palabra parole, li, al final. à la fin. Amén. Amén. Amen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Parce que parole, bon Dieu, no tiene variación. pas gain variation. Dios dice al Bon principio Dieu dit dans le commencement, y eso se queda et puis c'est ça va arrêter hasta el final. jusqu'à la fin. Depende Dépend de aquella des persona moun si quiere perseverar. s'il veut persévérer. Depende Ça dépend de aquella des persona moun ça, si le cree. s'il croit. Amén. Porque durante el proceso Parce que devant le processus yo, de formación, de formation, hein, que es doloroso, et qui douloureux en pile là, que es entrega, ou bien pour remettre là, que es sometimiento, c'est soumettre, el que et persevera bien moun qui persévère, va a ver las bendiciones, il va louer bénédiction pero yo. no la va a ver al comienzo, Mais il pas pour elle dans le commencement. no la va a ver durante mitad ya del proceso, Il pas pour elle dans mi-temps procès. lo va a ver al Mais il final. va louer à la fin. Porque cuando una Parce persona que là que yon moun, va a la il universidad, aller dans l'université, il nunca ve su pas diploma jamais jouer un al diplôme ni principio. dans le commencement. Amén. Siempre lo va a ver al Il a final toujours joué ça à la si fin. persevera. S'il persévère. Amén. Al À final, la fin, si persevera si persevere. durante el devant proceso le procès ça, de formación de formation, que está qu'il recibiendo, va recevoir, se cansa. il est capable de bouquer. A veces Il y a des fois, detiene esa formación les formations ça doit camper. y se va Et puis il y allé porque ya está cansado. parce qu'il est bouqué. Pero cuando pierde ese tiempo, Mais là qu'il perd du temps, no lo vuelve a recuperar. il n'est pas capable de retourner Si récupérer encore. tuvo ya que graduarse en 2 años, S'il besoin de graduer pendant 2 ans, ya se convierte en 4 años, il a Livin fait ça ya pendant se 4 ans. convierte en 6 Il años. est capable de faire ça dans 6 Y ans. así mismo el proceso ya de formación que Dios C'est comme ça en formation, pour cette formation de tiene bon Dieu. para cada uno de sus hijos. Il y a pour chaque petit livre. Cada vez que nosotros Et chaque fois, le nous interrumpimos a Dios, interrompons bon Dieu. espérate, Et on dit, rete para yo hacer lo que yo quiero, Pour me faire ça, moi, porque ya yo estoy parce cansado, que moi fatigué. entonces Eh bien, tiene Dios después que comenzar otra vez de nuevo, il hermano. besoin de recommencer Amén. encore de nouveau. Y el tiempo es corto. Et parce que temps coûte. Dios dice Bon Dieu dit, que hay que redimir bien el tiempo. nous besoin redimir, nous Hay besoin que redimir bien le temps. aprovechar el Nous besoin tiempo. profiter temps. En nuestro proceso Dans le procès, nous, yo, de de formación, formation, aunque no nos guste, même si vous parlez même. porque nadie le gusta ser formado. Parce que personne ne parle Nadie même no le former. gusta que lo dirijan, Personne ne parle même hermano. pour diriger. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque si yo vengo yo donde el hermano Parce que si hace vous venez beaucoup de faire Axel, y yo le doy ciertas il va instrucciones, pas dire des instructions. yo me voy, Moi aller, yo vengo, moi retourner, yo me voy, moi aller, yo vengo. moi venir. En un momento él va a Et decir, bien, dans un moment qui a cette va dire, esa hermana ya me tiene et cansada. c'est ça, fatigué. ¿Qué es lo que está tanto mandando? Et c'est lui-même qui Amén. a commandé là. Amén, hermano. Amen. Amén. Que aunque él se siente incómodo, Et même si le sentiment est Amén. pas sentiment à l'aise, pero quizá mais peut-être él va a perseverar, on va persévérer. o sea, quizá
por él no Ou ofenderme, bien pas jamais connaît pour pas offenser lui. o sea para él obtener su objetivo al Ou bien final, pour avoir un objectif à la sea fin. para él obtener ya su beneficio, es decir, al final, C'est là pour avoir un bénéfice à la fin él peut-être. va a Pour obedecer capable obéir lo que yo le quiero instruir. ça qui livre Amén. instruire là. Amén. Pero muchos Mais en pile. dicen, espérate hermano, espérate, Yo dis ah, espérate. faut arrêter tellement là, c'est là, arrêtez tellement moi. Ya tú me tienes Parce cansada. que vous fatiguez déjà. Cada vez viene esto. Chaque fois vous venez c'est Cada ça. vez viene aquello. Chaque fois vous venez c'est ça. Cada vez viene lo otro. Chaque fois vous venez c'est un l'autre. ¿Cuándo tú vas a terminar? Qui le va finir? El proceso de formación Procès de formation. de Dios para nuestras Bon vidas Dieu pour la vie nous, termina les terminer cuando nosotros les que nous-mêmes lleguemos al cielo. nous descendons à terre. Cuando venga el rato, Et les que nous descendons, termina les terminer cuando nosotros no muramos, hermano. et les que nous mourir. Durante nosotros Dans le moment que nous respiramos, après aller souffle, Dios está formando nuestras bon Dieu a vidas. formé la vie nous. Dios forma nuestras Bon vidas Dieu formé la vie nous con un familiar, avec une famille, en el trabajo, bien au travail, en la dans la casa, caille, con el esposo, avec con monsieur la ou bien esposa, madame là, con un hermano, un frère con un ou líder, bien un leader, con el pastor. un pasteur. Pero cada uno de esos momentos Mais chaque un moment ça yo, es una formación que Dios le quiere dar a nuestras vidas, c'est une formation hermano. que bon Dieu veut pour nous. Amén. Y muchas Et veces plusieurs fois, vemos las dificultades, nous capable voir difficulté yo. pero no vemos la formación que Dios nos quiere Mais nous dar pas avoir formation que bon Dieu veut a pour nous. través de esas À personas, travers des mondes, a través de lo que nos rodea. à travers des mondes qui alentour de nous-mêmes. Pero es una formación Mais ça c'est une formation que no va a terminar. qui pas terminer. Usted y Ou yo même avec moi. podemos impedir ese proceso de formación en nuestras Nous capable vidas empêcher pour ces formations ça dans la vie nous. y estancarnos Et camper nous. y decir, Et pour nous dire hasta aquí yo llego, jusqu'à là m'arriver. aquí yo me quedo. Là m'a prêté. Caín Et Caïn y et Abel puis Abel, sabían cómo ellos tenían que obedecer a Dios. yo te connais bien pour comment Porque obéir bon Dieu. ellos sabían. Parce que yo te connais, Pero Abel dijo, Mais- Caín dijo, Caïn dit hasta aquí yo me quedo. jusqu'à là m'a prêté. Yo sé lo que yo tengo que hacer, M'a fait ça que voulait me pero faire. ya yo no quiero hacer tu Mais voluntad. moi pas voulais faire volonté. Ya yo no quiero que tú me sigas Moi formando. pas voulais continuer former. Y yo voy a ofrecer Moi pas offrir mi sacrificio sacrifice como moi, yo quiera. Jean que me voulait. Ya no como tú me Mais digas, c'est pas Jean Dios, dit bon ¿oíste? Dieu. Y Attendez? por eso C'est peut-être ça. él tuvo muerte Il física était joigné la mort y physique. también tuvo muerte Et puis tout est joigné espiritual. la mort Amén. spirituelle. Quizá Et Abel peut-être Abel. dijo, no, 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 no. Il dit non, 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 non. Así no fue que yo aprendí. C'est pas comme ça moi apprendre. Así no fue que me formaron. C'est pas comme ça me former. Yo voy a hacer tu Moi voluntad. pour le faire volonté. Sacrificio tú quieres, Moi pour sacrifice ou yo te sacrifice voy vous voulez. yo te voy a Moi sacrificar, pour mi le Dios, faire un sacrifice bon Dieu. como tú lo quieras, Jean qui vous voulez. como tú lo mandas. Jean qui vous dit moi. Amén. Amén, hermano. Amen. Por eso, C'est peut-être ça. muchos En cristianos, pile chrétien, tú no le ven ou capable voir yo, lo que es un adelanto en su ou vida. pas voir yo avance dans la vie yo. Pueden venir al culto, Il capable venir dans le service. pueden darle alabanza a Dios, Il capable louer bon Dieu. pero tú lo ves estancado. Mais on capable voir yo compi. Que cuando tú le pones un dedo, Là que vous mettez yon droite, de una vez están chillando. même côté a et No, pour no, no, commencer no, no, et espérate. parler. Non non non, arrêtez tellement hein. Porque yo no acepto corrección. Parce que on va accepter les corrections. Amén. Yo sé la palabra. Donc une parole là, Tú no me tienes tú no me tienes ya que decir nada. ou pas besoin de dire rien. Pero su actuación Mais Jean li es agit, contrario a la formación de la palabra de les Dios. contraire à formation Amen. la parole de Dieu. Y Dios Et puis bon Dieu, quiere li vle que nosotros desarrollemos. pour nous développer nous. Dios quiere Bon Dieu vle que nosotros demos fruta. pour nous bailler fruit. Dios quiere Bon Dieu vle que nosotros florezcamos. pour nous fleurir. Dios quiere Bon Dieu vle que nosotros trabajemos para Él, pour nous hermano. travailler pour les frères yo. Nosotros Nous-mêmes, no estamos recibiendo nous pas recevoir para pour nosotros recibir nous recevoir y guardarlo. et puis conserver. Porque el que guarda Parce que les gens qui conservent, no tiene madurez ils n'ont pas espiritual. de maturité spirituelle. Aquel que guarda Les gens qui conservent, y lo pone en práctica, ils mettent en pratique. así dice la palabra. C'est comme ça parole là dit. Así yo conozco de la C'est comme ça palabra. moi connais parole là. Así yo aprendí. C'est comme ça moi apprendre. Déjame yo ponerlo en Et bien práctica. qui te mette en pratique. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Comment parole bon Dieu dit? ¿Cuál es la formación que Dios me está dando Qui fait formation que bon Dieu a ban moi a través de su à palabra? travers les paroles. Amén, hermano. Amen. Y eso es lo que Dios quiere, Et c'est ça bon Dieu voulait. que avancemos. Pour nous avancer. Gloria a Dios. Gloire à Dieu, alléluia. Grande eres, Dios.
Aleluya. En nuestro proceso de Dans formación le processus de formation, que Dios tiene que bon Dieu gagne para nuestras pour vidas, la vie, nous nunca usemos el antónimo. ne pas jamais capable d'utiliser Nunca usemos lo contrario a la palabra de le Dios. contraire à la parole de Dieu. Antonyme. La persona en el mundo Monde dans le monde la là, pueden usar, yo capable d'utiliser ça. pero usted y yo que conocemos la Mais moi palabra, avec moi qui connais parole nunca ça, podemos ne pas jamais capable hablar parler contrario a la palabra de Dios. contraire à la parole de Dieu. Siempre tenemos que hablar Nous toujours devons parler el sinónimo, un synonyme. lo que se asemeja a la palabra de Dios. Ça qui est ressemblant à la parole de Dieu. Amén. Dios dice fe, Bon Dieu dit la foi usted dice convicción. et ou même dit conviction. Amén. Dios dice Bon Dieu dit mandato, commandement ustedes obedecen. et ou même Amén. obéir. Amén. Amen. Eso es lo que Dios quiere. C'est ça bon Dieu voulait. Siempre lo que va de acuerdo a su Besoin palabra toujours accord avec es que parole là. nosotros tenemos que actuar Et y decir, c'est ça nous devons agir et puis c'est ça nous devons dire tout. gloria a Dios, Gloire à Dieu. gloria a Alléluia. Dios. Grande eres, Dios, recibe adoración. Grande tú eres, Dios. Y con esto Aleluya. voy a terminar. Avec ça, on va terminer. Efesios 4:23 dice, Ephésiens 4, 23, grande eres, ici. Dios. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Efesios 4:23 dice, Ephésiens y 4, verset 23. renovaos en el espíritu de vuestra mente. C'est pour nous changer net, ni dans le cœur nous, ni dans l'esprit nous. Aquí dice Là, il dit, que nosotros tenemos que renovar nuestras mentes, nous devons changer l'idée nous, nuestro pensamiento penser nous yo, con la palabra de avec Dios. parole bon Dieu. Tenemos que rechazar Nous devons refuser todo pensamiento negativo toute pensée négative que venga durante nuestro qui proceso vient dans un moment de passé. formación, de hermano. formación, frère. Amén. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque durante un proceso Parce que pendant un procès, va a venir dificultades, il y a une difficulté, va a venir il decepciones, y a une déception, yo, lágrimas, et de l'onager, desánimo. découragement. Y si nosotros Et si nous-mêmes, no renovamos nuestro si nous pensamiento ne changeons pas pensée nous, con la palabra de avec parole Dios bon Dieu, hein, que dice, qui dit, todo lo puedo en Cristo toute bagaille moins que capable, me dans fortalece. Jésus-Christ qui a une Aunque force. este proceso Et dans pour ça, de formación en mi de vida formation dans la vie, non? me cause Il dolor, va côté mon pile me douleur, cause il va lágrimas, cause de l'onager, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. toute bagaille moins capable, dans Amen. Christ avec une force. El proceso Eh bien, procès que Dios tiene para tu vida, que bon Dieu gagne pour la vie, oh, no lo detenga pas camper por nadie pour rien, pour ni por personne. nada, Pour rien ni pour personne. porque no vale la Parce pena. qu'il n'y a pas pour rien. No vale la Il n'y a pas pena. pour rien. Durante tu Devant proceso, procès là, tú no vas a ver on va pour si valió la pena. s'il vaut un En bagage. cada Et proceso, dans chaque procès, tú vas a ver on va ouais, la victoria al final. victoire à la Amén, fin. hermano. En cada Dans chaque proceso, procès, no detenga la mano de Dios. pas camper même bon Dieu. No interrumpa a Dios. Pas interrompre bon Dieu. Solamente dile, Seulement dis-le, heme aquí, mets-moi là. heme aquí. Mets-moi là. Aunque yo no Même si je ne comprenda, pas comprendre, aunque yo no te même si je ne comprendo, pas comprendre, yo voy a seguir. je vais continuer. Aunque me duela, Même s'il fait mal, yo voy a je vais seguir. continuer. Aunque no comprenda, Même si je ne pas yo comprendre, voy a je caminar. vais marcher. Aunque no comprenda, Même si je ne pas yo comprendre, voy a venir al je culto. vais venir au Aunque service. no comprenda, Même si je ne pas yo comprendre, te voy a alabar. je vais Aunque louer. no te comprenda, Même si je ne pas comprendre, sigue tu proceso continue le proceso y no là. lo detenga. Pas camper. Padre, yo no comprendo. Papa ne pas comprendre. Padre, yo no comprendo. Papa me pas comprendre. No le diga a Dios. Pas dire, mon Dieu. ¿Por qué a mí? Pour qui ça c'est ¿Por moi? qué a mí? Pour qui ça c'est moi? ¿Por qué a mí? Pour qui ça c'est moi-même? ¿Por qué a Pour mí? qui ça c'est moi-même? ¿Y por qué así? Et pour qui ça comme ¿Por ça? qué así? Pour qui ça comme ça? Padre, Papa. dame un tiquirrosea. Et ben, notre souffle. Apóyate en Dios. Appuyez au bon Dieu. En tu proceso descansa en Dios. Dans le processus à reposer y au no bon le Dieu. pregunte Et puis pas poser de ¿por questions. qué a mí? Pour qui ça c'est moi? ¿Por qué así? Pour qui ça c'est comme Pero ça? mire el hermano. Mais regardez, frère. Mira lo bien que él está. Regardez comment le bien. Y yo que vengo siempre. Et que Yo que toujours. te diezmo. Et regardez le papa Yo de que la dîme. vengo. Moi-même qui va à la Yo dîme. que voy. Moi-même qui Yo que allez. trabajo
para Moi, je ti? travaille pour ¿Por qué a mí? Pour qui ça c'est moi-même? ¿Por qué a Pour ça c'est mí? moi-même. Porque tú tienes cosas que todavía Dios no ha completado en tu vida. Parce que vous avez Amén. bagage jusqu'à présent, bon Dieu Ese besoin de compléter dans la hermano, vie. quizás tú lo ves Peut-être frère qui va regarder, hein, bien, et ouais bien. pero tú no sabes qué hay en su interior. Mais on va connaître qui ça gagne Tú no intérieur là dedans. sabes qué hay en su Ou pas connaître qui ça corazón. gagne dans quel. Tú no Ou sabes pas connaître si ese hermano, si frère, esa hermana il sait, hein, ha interrumpido el proceso de Dios en su il vida. va interrompre le Y procès como de Dieu dans la vie. todavía tú estás perseverando, Et comme jusqu'à présent, on va como persévérer, todavía tú le estás comme jusqu'au Dieu diciendo, on va dire, hágase conforme a tu palabra. fais ça selon parole. Tú Ou, te estás mirando que tú eres el que está pasando et bien on va dolor. regarder que on va passer Tú douleur, eres hein, el que está mirando que tú estás pasando que tribulación. ouais, même qu'à passer tribulation, Pero hein. como tú no lo has interrumpido todavía, Mais comme on pas interrompre jusqu'au Dieu, tú sientes dolor nous sentions y douleur. tú ves a aquel On hermano, capable de frère, aquella hermana bien ser, que no está pasando por qui va nada, passer dans pero rien. dentro de su interior Mais en dedans, lui, está haciendo su voluntad. il a fait volonté. Dentro de su interior En intérieur, ya él ha lui, interrumpido el proceso de Dios en su il vida. a interrompu Amén. c'est bon Dieu dans la vie. María Marie, solamente dijo, heme aquí la sierva. seulement lui dit, mais servante-toi La là, sierva, servante el siervo et serviteur, obedece il obéit, a su jefe. Et chef. Amén. No interrumpe. il n'est pas interrompu. No interrumpa a Il n'est Dios. pas interrompu bon Dieu. Si en tu trabajo Si dans le travail, ouais, tú te sacrificas si vous faites sacrifice, más de lo que tú tienes que plus que sacrificarte les sacs que vous devez faire por sacrifice, tu complacer a tu jefe, pour capable faire chef au o plaisir, quizá para fin de ou luna bien pour faire tú moi, ganar un poquito más, pour gagner un petit gens plus, entrégatele en la mano a Dios. et bien remettre ça dans mes bon Porque Dieu. Él está Parce que lui là, arriba de todos los lui là jefes. sur tout chef. Yo. Dios es el que prospera. Bon Dieu, c'est lui-même qui Amén. prospère. Si tú haces sacrificio Si vous faites un para sacrifice tu familia, pour famille ou para tu trabajo, pour travail, ou, sacrifícate para Dios. eh bien sacrifier pour bon Dieu tout. Amén. Y el sacrificio que Dios quiere Sacrifice que bon Dieu voulait, es solamente obediencia y entrega. c'est seulement obéir et Las puis dos remettre. cosas, obediencia y C'est entrega. obéir, remettre, Sometimiento, soumettre. madurez espiritual de su palabra, Maturité spirituelle dans la parole. una mente renovada Une idée changée. en cada proceso, Dans chaque procès, en cada encuentro, dans chaque rencontre, en cada dans chaque circunstancia, circonstance. una mente renovada. Une idée rénovée. Yo estoy pasando por On esto, va passer dans ça. pero esto no es mi bendición la que tú me tienes, Mais Dios. ça, alléluia, c'est pas une bénédiction, ça Yo pour estoy moi. pasando por tal On cosa, va passer pendant tel bagaille. pero tú me dijiste que yo voy a ser Mais bendecida. dis-moi, mon pral béni. Esto no es bendición. Et ça, c'est pas bénédiction. Yo sé que esto es para tú Moi, formarme je connais ça, c'est pour former. y yo voy a Et seguir. bien, je continuer. Yo sé que esto es para tú Moi, je cambiarme, connais ça, c'est pour changer, moi. pero yo voy a seguir. Mais mon pral continuer. Yo sé que esto es para tú Moi, je connais ça, c'est pour moi. Pour glorificarte, glorifier. pero yo voy a seguir. Mais mon pral continuer. No pare tu mano en mí. C'est pas pour Me duele, Padre Celestial. Vraiment, papa, lui fait mal. Me causa dolor. Lui cause moins douleur. Pero sígueme formando. Mais continue à former. Sígueme formando. Continue à former, moi. Sígueme formando. Continue à former, moi. Y no detenga tu mano. Et puis, pas camper, no moi. detenga tu Pas mano. mettre ni main. Porque yo no te voy a interrumpir. Parce que pas yo interrompre. quiero un cambio en mi Moi, je veux vida. un changement dans la Yo vie. quiero un progreso en mi vida. Moi, je veux un progrès yo dans la quiero vie. ver tu mano obrando en mi vida. Moi, je veux, ouais, mais on travaille dans Porque moi-même. para Dios darte, Parce que pour bon Dieu, bah, oh, tú tienes que darle. ou besoin de parler. Amén. Así es Dios. C'est comme ça, bon Dieu. Para Dios darte, Pour bon Dieu, bah, oh, para Dios cumplir pour bon Dieu accomplir su propósito de formación plein formation, en li. cada uno de Dans nosotros, chaque nous qui tiene là, que haber entrega. nous besoin de remettre là. Moisés, Moïse, Dios tuvo que bajarlo de su nous palacio besoin de descendre et de sortir dans le palais, li, en Egipto. en Égypte. Dios tuvo Et bon Dieu, besoin, que besoin. mandarlo ir a apacentar ovejas. Tu besoin de voyer, li, aller occuper Porque mouton, yo. Pour qui Moisés ça? quería hacer la cosa a su Parce que manera. Moïse voulait faire bagaille dans façon pâle. Y Dios le Et dice, puis bon Dieu dit, li, no, 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 no. non, 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 non. Así yo no te puedo usar. Comme ça, on ne va pas utiliser. Así yo no te puedo llenar. Comme ça, on ne va pas capable de remplir. Tienes que pasar por un proceso de formación Vous besoin- que yo te tengo que dar. Vous besoin de passer dans un procès de formation, ça qui me Y va tuvo voir. ya que bajarlo de lo alto, Vous besoin de sortir en l'air, ahí a Madián a apacentar ovejas. et bien aller dans Madian, Amén. aller occuper mouton, yo. Y ahí Dios se le presentó. Et puis c'est là, bon Dieu présenté. Y ahí ya Dios le dijo, Bon Dieu dit, li, ya tú estás listo. là, au près, Camina. ou mettre marcher. Ya tú estás listo. Au près qu'on y a. Camina. Marche. Amén. Porque es un momento de entrega. Parce que c'est un moment de Es un remettre. momento de obediencia. C'est un moment d'obéissance. Amén. Y Dios quiere obediencia. Bon Dieu voulait Aunque obéissance. por lo más que el hermano Même,
la hermana même si Jean frère, te Jean sœur, haga la vida difícil, même si Jean fait la vie difficile, es un momento de mais c'est un moment de formación formation por la cual Dios te está pour ça qui va pasando. passer. No interrumpa Pas interrompre, ese proceso pour c'est ça, ni por la hermana, c'est soit pour ni por ça, ningún c'est líder, soit pour aucun leader, por nadie, pour hermano. personne, frère mieux. Porque cada Parce que chaque persona monde, tiene su propio il a un propre desarrollo développement, de de formación formation individual. individuelle. Tú interrumpes Si vous interrompez, el tuyo por esa hermana, vous interrompez pour la pour por ese ça, hermano, pour frère, por ese líder. pour leader, Tú lo interrumpes, si vous interrompez, tú te estancas. et ou même qu'à Pero corromper. mientras tanto, él sigue en su proceso de Mais formación. pendant ce temps, lui-même, il a continué dans le processus de formation No là. interrumpa Pas interrompre por nadie ni por nada. pour personne, pour Porque rien. no vale la Parce pena. qu'il pas pour rien. Durante el proceso, Devant le processus, tú no vas a ça, ver los ou pas beneficios. pour bénéfice. Muchas veces no lo vemos. Plusieurs fois, nous pas ouais ça. Pero al final es que tú vas a tener la Mais victoria. à la fin, on va avoir une victoire. Con dificultad, Avec difficulté, dice la parole palabra, l'a dit, el justo se salva, juste hermano. là pour le Con sauver. dificultad Avec se difficulté, salva. il sauver. No pierda Pas perdu. tu alma. Non, mon. No interrumpa Pas interrompre el proceso de formación que Dios quiere dar. pour ces formations qui vont te préparer. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Aleluya. santo eres Dios. Santo y poderoso eres. Durante su proceso de Dans formación, le moment pour ces formations, ça, Saúl Saïl, lo interrumpió, il était interrompu. pero lo interrumpió Mais il interrompt por los animales gordos à cause de bêtes qui étaient gras, que estaban a sus alrededores. qui étaient alentour de lui-même. Porque por algo Parce que pour un bagaille que hay a nuestros alrededores, qui entourait nous, podemos interrumpir capable d'interrompre, capable de faire interrompre ese proceso de formación pour ces formations, ça, de Dios en nuestras vont vidas. dans la vie, nous. Nunca vamos a estar completos. Il pas jamais capable complet. Siempre va a haber algo que Dios tiene que transformar y cambiar en nuestras Ou vidas. toujours un bagaille qui va te transformer, Pero changer la vie. nous. durante Dios Mais dans le moment que vous transforma y cambia, transformer, nosotros changer, tenemos que nous avanzar. devons avancer. Amén. Proceso Procès, es de avanzar hacia adelante. c'est avancer, Es aller de l'avant. marchar, C'est hermano. marcher, frère, c'est tout. Amén, hermano. Y Dios Et quiere puis bon Dieu voulait transformar nuestras vidas. transformer la vie. nous. La palabra dice Parole a dit, que sin santidad sans sainteté, nadie va a ver al Señor. personne ne peut pouvoir Seigneur. Esta tarde Et à soir, yo conversaba après-midi, on t'a parlé con una señora avec une madame. y ella Et dice, puis il dit, nosotros tenemos nous-mêmes nous gagnons 2 semanas de ayuno 2 semaines jeunes en nuestra dans iglesia l'église, nous, sin comer carne. sans manger viande. Y yo le digo a ella, Moi, je dis, dame ça, en mi iglesia dans l'église, vamos moi, a tener 3 días de ayuno corrido nous pourrons faire 3 jours jeunes sans manger, solamente bebiendo agua. seulement boire de l'eau. Ella se sorprendió Il saisit. y dijo, ay, así, Il dit, ah, comme ça, yo no puedo. moi pas capable. Yo le dije, Moi, je dis, eso depende de tu fe, ça dépend de la foi. porque nosotros en Cristo lo podemos. Parce que seulement dans Y Jésus-Christ Dios capable. dice Bon Dieu dit, que esta generación génération ça, no sale hacia il va adelante capable de sortir comme ça, sin ruego y ayuno y si oración, c'est pas avec hermano. jeûne, avec la prière. Y yo lo que yo le respondí, Et puis, moi, répondre, Cristo duró 40 días Jésus-Christ passé 40 jours sin él comer nada. sans ne pas manger rien. Ella lo que me respondió, Et ça qui dame ça répond moi, Cristo era santo. et Jésus-Christ est saint. Y yo le dije, Moi, je dis, pues nadie va a entrar al cielo, et puis personne ne va pas entrer dans le porque ciel là, dice la parce que palabra parole l'a dit, que sin santidad nadie verá al Señor. sans sainteté, Amén. personne ne va entrer dans le ciel là. Alléluia! Amén. Tenemos que conocer nuestra Nous devons palabra, connaître parole, hermano. non, frère, c'est mieux. Tenemos que formarnos a través de la Nous palabra, devons former nous à hermano. travers les paroles là. ¿Verdad? Porque cuando vienen esas palabras, Parce que dès que parole là venu, 40 días, 40 jours. Cristo, porque Él era santo. Jésus-Christ, parce qu'il était Él saint. dice la palabra, sé santo, porque yo también soy santo. Parole là dit, vous devez saint, même Y j'avais un qui saint. tenemos que perfeccionar nuestra santidad, Parce que nous avons hermano. perfectionné nous dans cet été. Tenemos que Nous devons perfeccionarla. perfectionner nous. Y en cada proceso, Dans chaque en procès, cada dans circunstancia, chaque circonstance, es para perfeccionar la santidad en c'est pour nuestras perfectionner vidas. cet été nous dans Porque si nous-mêmes. la palabra lo Parce que dice, si parole là dit, es porque lo podemos hacer. et pour qu'elle nous Si la faire. palabra lo dice, Si parole là dit, es porque sin santidad nadie va a c'est ver parce que al ça c'est des Señor, personnes ne pas hermano. pour le Seigneur. Amén. Gloria a Dios, Aleluya. gloria a Dios. Gloire à Jésus.
Gloria a Jesús. La gana santa para mi hermana, aleluya. Alabamos a Dios esta noche. Poderoso Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Alzamos mano, comienza a alabar a Dios en el momento aquí. Aleluya. Un viaje más, palabra de Dios a salir a noche. Voy a escuchar la palabra de Dios. Voy a comprender la palabra de Dios a noche. Oh, Dios Todopoderoso. Esta es real, aleluya. Su palabra está verdad, aleluya. Un viaje más a noche. La papia con a mí a noche. E vou escutar, se a palavra tocar a noite, se a palavra de Deus tocar o coração a noite, livremente vou passar adiante, aleluia. E o altar está abrindo momento aqui, durante o processo de Deus de vida, se no momento aqui você está, o Deus está formando, Deus está formando, está em um processo a noite, você está passando em situação difícil, você está passando em momento na dificuldade tão duro. A noite altar abre, passa adiante aqui, meu Pai, como Deus. Você está escutando, Ele manda sua palavra, e a palavra está ali a noite, está para mim, aleluia. Puedes reaccionar a tempo, aleluia. Oh, glória a Deus, alabanza a Jesus, aleluia. Igreja e altar está abrindo a noite. A boca está no altar. Diz, Senhor, está-me aqui. Diz, Senhor, me abre meu coração. E se ainda vou que passa diante do altar, acessar aqui livremente. Me diz, Senhor, botar-me Deus. Senhor, está meu coração aqui. Assim que vou que comer a noite. Oh, para ver como Deus a noite no lugar aqui. Deus está aqui de noite, aleluia. Está aqui de presente. E te encontrou e vai turcos. E situação que está passando dentro. E circunstância que está rondando de boa, aleluia. Você pode que o diabo está interrompendo a maravilha de vida. A noite Deus que quebra, aleluia. E que quebra a cadena na noite. E que baixa a muralha na boa noite, aleluia. A você que tomar decisão. Entrega a vida na dia completamente. Somente o instante. Obedece sua palavra, aleluia. E se a noite tem um vida aqui dentro, que nunca não conhece Cristo, acessa aqui agora aqui. Aproveita o momento aqui. Pastor, botar vida agora aqui. Por não estar mais agüero. Se a noite tem qualquer vida, quizás um dia você vai conhecer Cristo, pero a desviar. A noite vou reconciliar bem com Deus Todo-Poderoso. Então, aguardando, vou abrir minhas mãos, abrir, aleluia. Para ver como Deus, aleluia. Alabanza a Jesús. Oh, Santo Jesús. Santo Jesús. Mientras tanto, el líder no está pasando. Te ofrezco todo lo que soy.
sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, y una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, y una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aleluya. Alabanza a Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Vos tan grande, vos tan precioso, Jehová. Vos tan maravilloso, Padre eterno. Dios de la gloria, Dios de misericordia. Toma contra el dominio, Padre Santo. Oh, Dios poderoso, nuestro grandísimo Padre eterno. Oh, presencia hoy Jehová. Glorifica su nombre, iglesia. Exalta su nombre, iglesia. Padre como Dios hoy noche. Aleluya. Oh, Santo Jesús. Palabra de Dios está pisados. Sin santidad ningún él no entra de su reino. Sin santidad ningún él no mira su cara. Aleluya. Oh, Santo Jesús. Alabanza, Jehová. Bendito sea tu nombre, Señor.
Alabanza a Jesús, aleluya. Daqui Padre Celestial. Daqui miremos palabra. Daqui Dios Todopoderoso. Prosperar en cada corazón hoy noche, Padre. Bendición a boa iglesia hoy noche, Tata. Renovar en fuerza, Padre Santo. Fortalece a pueblo, Padre. Sana esta que está enfermo, Dios mío. Oh, Dios de la gloria. Quita tu impedimento, Padre Santo. Vaya tu prueba hoy noche, Dios mío. Oh, Dios. Ajuda cada um de nós, Padre Celestial. De processo de formação aqui, Padre Celestial. Para não prosseguir, Jeová. De obediência, sometimento, Padre da glória. Para nos apoiar responsável, Padre. Para nos cumprir, Deus meu. Com o lema de aqui, Padre Celestial. E da responsabilidade, Padre Santo. Oh, Senhor, graças. Graças, Padre Santo. Alabanza a Jesus. Alabanza, Senhor. Alabanza a Dios. Ya te alaba, Señor. Poderoso Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande botar, Jehová. Dios bendiga a minha irmã. Deus bendiga a minha irmã. Quando a receber a noite. Quando a receber a noite. Como é mundo que recebeu a sua, aleluia. Não, Deus está precioso, Deus está maravilhoso. Amém. Minha irmã, por sim, está orando.